Kwa nini dhambi hii iliruhusiwa kuingia duniani? Ikiwa Mungu ni wa upendo, kwa nini asingeizuia? Kwa nini hata huyo shetani asingeumbwa au angamizwa mapema? Bado kuna maswali mengi kwa watu juu ya hili. Mungu ametupatia uhuru kuchagua, kama alivyompatia huyo shetani. Ikiwa shetani angeangamizwa, Baba Mungu angeonekana ni katili, malaika wangemwabudu Mungu kwa hofu kubwa. Mungu aliutazama uovu ndani yake huyo ibilisi, kwa upendo alimuonya huyo shetani kwa uovu wake. Shetani alizidi kudanganya malaika kwamba Mungu ni katili kabisa. Shetani hakutaka kusikiliza toka kwa Mungu. Mungu ametupatia uhuru kuchagua, kama alivyompatia huyo shetani. Ikiwa shetani angeangamizwa, Baba Mungu angeonekana ni katili, malaika wangemwabudu Mungu kwa hofu kubwa. Ikiwa Mungu si wa upendo, kwa nini aruhusu mtoto wake Yesu afe, wakati yeye angeamua kumuua shetani ili Yesu asife? Ni upendo mkubwa, uhuru wa kuchagua Mungu alimpatia shetani. Leo utachagua nini mpendwa, kwa uhuru wako? Mungu ametupatia uhuru kuchagua, kama alivyompatia huyo shetani. Ikiwa shetani angeangamizwa, Baba Mungu angeonekana ni katili, malaika wangemwabudu Mungu